Nesen ağırta? Barmaklarım. Ya bireli barmaklarından elbetlep uyumalı. Şınar halim yok, parmaklarım. Kıtı. Ey şurali kız, vırşılmazsın. Şifası deyip gider hele. Benim şifaxanaga kelganlar ekan, beyip giderler. Ey benim kullardan kimgina o'tmadi. Shoirlar, kompozitorlar, jurchilar, bishullar. Начальникларны әйтеп тә тормыйм. Хәзер инде урманнан килә башладылар. İsen misiniz? Жилкем бик каты орта, ширатсыз гына кирим әле. Туктас, кимсез? Мин артист, Алмаз, танымыйсызмы ни? Тукта! Бартан журналны чыгарыйм әле. Аннары карарбыз. Ой, бигерәк усал докторга охшаган бу. Бигемот, сәлем. Нәрсә, син дә авырыйсыңмы? Аша үтмидер инде әйме сиңа? Шулайдыр. Нәрсә, сөйләшә дә алмыйсыңмы? Бик каты авырыйсыңдыр әйме? Шулайдыр. Күп ашасаң шулай. Күп ашасаң шулай була инде ул. Шурәле, син сәламәт, Алмаз, кер. Бигемот, рәхмәт әйме. Исәнмесез? Ay Şuraylı, aferin. Ben Kamal Tiyatro'nda değil mi? Yani. Nerede işleyeyim, oturayım mı, yatayım mı? Yat. Jilkelerim orta ulan. Yararım. Voleybol oynagan idik, jilke orta. Basıp karım jilkene. Abılay. Amanda. Manda şişeler koyarga kerek. Nerseler? Şişe. Hazır koyam, anları eytirsin. Gafı itigiz. Enige şişeler, banklar koyalar idi, doğru musun? Benim banklar yok. Şifahanada min tabibe. Şu telefondan ellenese karılar da bizge intigesi. Hartik kına yatmasanız ukol koydum. Buldu. Doktor apa, benim bit kursağım tügüle, jilkelerim ağırta. Ektim bit. Dinlemezsem ben sana ukol yazayım. Yok. Olmuyor. Kutkarığız beni, kutkarığız. Kim bu? Kutkarı şekilde. Semit, şeharife iyi mi? İyi. Ben özümü zırh içip ete almayayım. Balalar da ete almıyorlar. Ya su bilen butuylar. Ya buten harif bilen. Menden bütünüzü salkıldap güle. Salkıldap rahatlan gülelerdim ya. Anam bir nesese de yok. Karanı üretemiz. Aydagiz birgalashib şeharifine yardım edik. Tiz aytkish aytik. Shaltiroviq shaltiray tushib ketdi. Shaltiroviq tushib ketdi. Ayda sheharife. Saltıravuk tüsüp gitti. Saltıravuk tüsüp gitti. Bir kodlaunla diagnoz. Sen kişir aşırsın mı? Yaşıl yaratasın mı? Yok. Yaratmayayım. Anlaşıldı. Yeşilçeler jilek jimishlerini oşarga kirek. Çünkü onlarda vitaminler bik көп bular. Mende bik yaxşı darı var. Aydagiz birga şu harfine sözler aytik. Şep, aydagiz kim başlay? Sin. Yarar. Şagir. Nindi siz aytayım elim.
Шыға башланғаның дейді. Шифахана. Әйбәт. Шалтырауық. Шақмақ. Қоя жол, міне. Шышы. Шатлық. Я шы харфы сенде айтып қарам. Салтырауық. Сар. Сатлық. Шәп! Уху! Ура! Шы харфі айта алды бейт. Келелі мұнда. Демек, шы харфі айта алғаш барлық балалар да рәхәтләніп, шы харфін әйтірге үйренешеклер. Біздің көңілі әлифбаны қарап барсалар, әйме? Әйе. Рәхмет сізге, рәхмет! Мен тезірек кетейім, қалған харф дусларыма да бұл шаққатмалы хәлі сілейм. Сау болығыз! Шы! Сау шы харфым. Әйді дауа неті. Қаменім анда шышалы. Yox, Табибə апа, менің бір жерімді ауыртмай, рәхмәт. Әйді. Мәңіз шүрәлігізді дәуалағыз, мәңіз шүрәлігізді алығыз, жилкем де ауыртмай, башым да ауыртмай, ішім де ауыртмай, мен бегемот яндағына отырып тұрам. Достар, біздің каналға жазылығыз, лайклар қойыңыз, сәлемет болығыз, ширләмәгіз, ема? Бегемот кілік сәлемет болығыз.